Slušaj, Čačenin, bavim se lozjen. Imam dosta lozjov, vinogradar, kako bi ti to sad po našu reka, I lete korini i po ribaštini. Ovogodišnje se bi križanoša. Je. Kako čovjek mora biti da bi postao križanoša? Ja sam hoću postati križanoša, ča mora napraviti? U pravilu se znači prijavio za križanoše ovdje mišljani, znači koje domovodje. Slušaj, zapisao sam se 93. Nisam ne znao koliko je red, koliko ih je ispred mene zapišeno. Jer je 90. došla bi moglo se, puno svita se prijavilo 90. Nakon sloma, znaš, komunizma. U biti križanoša to je velika čast, a i posol su se prije, to se nosilo iz ovita, su ljudi bili po brodima i proživljavali svake i u ratu bili i o tebi zovit. Da ti je znači ako stane živ, ako dođe doma da ti nosi križ. I za potrebe svete crkve. Meni ga je pokojan did ovdje baš čas, sad smo u kući njegovom. On ga je nosi, isto je. I Fradil ga je nosi, dole od Miletinih, oča mi je po očavom vongdi. Eto ti tako da ti je to je tradicija koja je duboko ukorijenjena u ovemu mistu. Mi imamo kroz korizmu se mlodi sastaju u križanoše. Mi smo se ovdje sastajali svih 40 dom. I imali smo provove. Nakon nešto se stavi na stol ili slalkega ili nešto onako pregriz da se more čovjek napit. I onda se mlodi ljudi provoju ko boje kantov. Da bi to znači kulminiralo na zovnju pri veluštemu kad križanoša odredi ko će mu kantat. Komu noj boje paše i koga vidi da noj boje kantov. Se i svima tima ljudima moram poći na kuću i zvati ih da dođu, znači ili će nositi neki instrument, ili će felor, ili će torac, ili će ovako čega se pozove. Isto tako pratnja koriji po svojbini. Znači rođakovi, brat, meni su bili dica i bili su mi moji zermovni. A onda dohodu znači instrumenti koji u petak ujutro dohodu na jutrenu, znači na zajedničku marendu. Svi oni čas su nosili, čas su bili u bilo kakvom funkciji. I tamo se iba kalori i litosani mora žinu. Ali uključeno je praktički, evo, sigurno mogu reći da svaki muški sela, premda ženske u cijelom ovom stvori imaju isto vrlo važnu funkciju, da se dom prinse misi slalkova, koje će se u veli petak podijeliti po kućima. Tako da svak dobije od tega slalkega. Svaka kuća, na svaku kuću se ide i odnese se ovako jedan dobar pijat slalkega.
procesivanje u crikvi, znači kad se dođe, onda je se kanto Gospin plać. Znači, centralno kantonje su, znači, ona dvokantadura koji dođu pri Božji grebi, koji to te kleknu i iskantaju. Samo vam mogu jednu stvar reći da je to duboko ukorenjeno u puku. To se posebno vidi kad na te dneve dođe svit od svukud. I osnovno sad ovih ljudi koji su iz Zagreba došli, iz Njemačke, baš za ovo. U tima svak donese križanoši neki poklon. I sva ova spizača se iz ove dneve je poklonjena. A ovdje to još ostalo na otprint kad se je dililo. Do 90. znači do ovih promjena. Mi nismo osjećali nikakvu ono represiju, možda je bilo ovdje nešto ono, znaš, da se na to nekako gledalo, ali pazi, slušaj, me znate i somi da je za ondašnje one partijske, one članove nije bilo baš poželjno bome da su to ovdje. Jel tako? Sjedno noš u skuli, tako nis baš mogao dobiti opravdano na Veli petak kako nis došao u skulu. Noš moralo je biti odlikovo radnih ko da si gripa ili ništo, ali specijalno. Ali inače druge represije nije bilo, eto da ti iskreno rečem. Možda je bila jedna Peštrovica će bi nam bila dola test na Veli petak, ali neću je spominjati. S tim da sa njom litos su baš ovi naš križ su doli kako je bio štećen tokom ovih pustih godić, on je 300 i nešto godić tu. I onda su ga doli, no se 3-4 mjeseca su ga doli na restauraciju u Dubrovnik. Skalali su bile 5-6 ruk, peture na njemu, povaro neizvorne nož. Onda kad su kalali ono od ispod, onda su vidjeli da je on u biti ni bić oran nego zelen. I kompletno je ona pozlata, ono sve je to učinjeno kako trebuje. I sad je zasio puno, šta se ono reče, sjaju i tako da mi je bilo to jedno malo isto pressing, nož, da ga ne bi ovo sad ovako novega di za di. Ali hvala Bogu izošli, spalo je, put je bi odličan. Nisam osjetio umor. Možda nešto malo, no kad smo hodili na usek pulpitava, ali to je neznatno. Evo, da ste mi živi zdravi. Duša može više nego se. 96. sam se oženio, dobio 3 dice i evo tih već veliki. Ispuni si svoj zavjet. Jesam.